na yasan ete kokko prakasa chama tuno no yen ye fiti krotia na ye ho agye ebon afiafia mu Sompa Asem Mpe Nipa no a ye ne dan chamru so ye dan so mu na obian kasa esabinom na ye tinsuo ni agyegyinsu Sompa Asem Mpe Nipa no wakoduma samwano no wono no hwehwe fidie ema tromo bedie ekopa bibidie Asem Mpe Nipa no adigade abakade kumazijo Sompa Asem Mpe Nipa ene yawo da enyum bekasa ne enya Asem ketwa na ene yawo no enyum bekasa no ye ko smart kansa na kache na enyum wa smart kansa eso ye ne ye de afutu se befiri ma ba enya Asem ketwa kra eno tikachiro obi no obi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no dia santeman kana mai de wiasman nyina giatum se ye no enne yaba na enne jesi number no so kitima obi ankasa so ahyeni boot sengard no so aye jirade asa de be ya obi twa obi a onte ye ni keteke no enne ye betu chuku chaka na ye ko ni akon akoye nim Sompa Asem Mpe Nipa no a ye na ye ko ede akoye nim no sisi sama po menteme ho ase fabada Sompa Asem Mpe Nipa na ye pa ne pomasi bre na ye fama kama no so ba pa osima edu Sompa 93.1 ye di atwago Sompa TV no so enya asem ketwa kra dwumadi obeto omno asam wanka the nation sanke watia ne nachi kakra ene no wantumi ama na producers ya no mo edi dwuma kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twemaniu na so hwa ena ye begina kokosachi Fletcher du yeboa woka producers ne ho a omoka jagum enya Asem ketwa kra na yesa krupo twedi ampobasa yi adom se wonfa na yaresa honhom no enka no sanse kokosachi ne ho edodo no a enya Asem ketwa yemopaye na Nyankopon enye numfiri yade honhom emu no ebetumi aboa no meka ho ne mo adwuma emfa ensom oman Ghana na wokọ master control room also so a Kevin oyata na Kevin no brand yawada bia no production ye enyum kasa no wo fa ni agoro ene ese wo yeni no wo yinyum na to sisi ne tie na ye mfa nko bedana se wo saa kwan so saa ene ye adwuma emfa ho se hanyemi department na hayemi department nti ye nyina ye boa ye tara one media company ni nyina kamfua no ena se beko de ama nyina nti Kevin nyamishira wo saa kwan so Azuka nefa Nigeria ni nefa so Ghana ni America samno so kuno enya Asem ketwa Azuka eduru anwumese ya Sompa Asem Mpe Nipa mfa ni agoro kra nyamishira no wo saa kwan so abranti aye frɛ no osika ono so kagagum enya Asem ketwa na nyi ya no abranti ewurade Nyankopɔn wenyi ya no ze bi hu bi da o kagagum ewo MC awo enya Asem ketwa King Solomon abranti no oso wa papa enya Asem ketwa wo ko control room ho a media me simitrase eja maye ho ne ho mi aminyetia mi asoso amenwa nanso so no abrantie no se de wosi wa no anu odene papa ka kire wo bi omunyina ka ho na eso na Sompa Asem Mpe Nipa afare ntampa na ode efra kofro brofo mpa bema asuketu o meyi pebre na Osei Yaw Aboagye fosuo nintin fosuo mene fontum pa katachie srebia bonchena na atwetwe kodi awu atweme ansa na yakosa no na ase fosuo me na meti adwam na me Sompa Asem Mpe Nipa ekoboshe ase so wokiti kriki osi akokọ onwu ya yenro ne mpaboa da biada yebeka jagum Sompa Asem Mpe Nipa ene yawo no yewo bika kira santeman ye obi ekire asanteman ewo dwumadi ewi so omna samo bibia bokọ de ya bibia bokọ dia kani ene yawo enom kasa Sompa FM Noki oh
ya manfa ancha kase ma ya mas okay awo US okay na yedi na wotweda na ya ka ese adehye ahembro mesi adehye okay dwaso ya muku no o akeka mu odeye na ayi no yenwen o ma me ayi na nye nro nso normal o keka gum na ayi ni mu be de ya do beko me do beko yebeko dwaso yebeko dwaso me do beko o ma kwaku ayi nkoja ma na ewo mu ne fitete o ma di esika saa besi ne yenwan ne se wo twa ntoma ma obi a na kese ntoma ne nya maaye no o mu do mo nsa fa ya otiri ho ne ye ne nso wa tiri ho aden ahembro no ma de sana nyame ye wo sana nyame ye wo ahembro no ma de she na me de me o mu nyame on babo me o mo se me ye wo mo okay na mo ano nei da mi mama no na kwa no bere ma ba to David ya wo ba ma ya wo ba wiase pa o ma be fefew sa yanka ni abrabo ni o ni abrabo ni e ma na di ewu papa na so ni nyina ne fa manyame o mo di wawu ye nyina na ye di ewu ye nyina na wotu enka wa abrabo ni ka ko onum ya ka ko wanim pa e kwa bi so oba wa friend ne dan se wo hu ya hu nto da o hia obajisika ti ya bibia hye yi na enwum kasa ye beko na me gidi sensem bibia na manfo se number no ya no ye number na ye de tudwa no okay ama manfo fresh so mo se na nsen ya na omo pese omo friend nso te ne producer ye ma na kwan na onfa number ne dru ba bia ye ma na kwan na onfa tudwa production line okay dia nche obi bia okay hembro no ma de hye me cheche obi bia we mo bia mo me pam che obi agoni edi damasi ya fanchi akase enkoma anti bi otontoma e wo suamedwom na anti bi frame na mani agese na one me classmate fo bi em from dwonku ne ntam kwa atwen na said o si ho ho ame no no so fuso be ma no menyine ho agoro insini from anti bi ona me ntoma no kai na nanseriam se ba ha no ntino se yo de ntoma no be ba na se kwa no ntuma bi a hye bi aso na de ba se wo de wo nya bi chen ye ni adidi kwa anwa anti bi mesre no a sompa che de nso anti bi ye fitin ase yo wo de ba na ma me bi so ba no so friend anti bi okay edin din hia ma me ana obesra me wa no so me chia wo nyankopon kan ho pa me ma me no kwaku sompa che de na duru ho duru ho na se de bia ye ka no omo nya mu mfa so do omo nya na wa wunya bi no ne se fasa yiwe hu ya afi we de no na kan sempa bi guso wo de kan sempa guso na fagidie tagire anokwasem na wo de hwe ya sompa acha de no ayebia ma nkrofo bi o na nipa bi won kana sem enu ti na de bia ya na ye kase ba bia ye wo bia no se wo tese buronya bedu na nyanka ne nwisia ene akunafo ye pe bibia momodia enya kodworo wate de wanya wo de abroso no wo de yanka ne saa de wanya amana broso de breye bi de ye die chise aduane asebe mpedwasa wo de ba na de na asai ne mom de ntoma ne sika no mo saa no ma ne de fa bibra ena kwa ya we ena yaw me se na edu me bi na me se me wo dempa na me re no mo me de misika na toto sa no just wo fa we na de agu o edu me bi kwa wonya bebrebe jibi ma wunua wate anokwasem jibi ma wunua enkoye so mbedidi o nyankai maame no papa wo hwe this year ya yesi mu last year ne this year hwe nipa o mawu agya o ma ahomete nipa o mawu agya o ma bi mawu agya o kunu bu onso asebe ne yire ewu agya no ya na ahomete ya na ahomete enu ti na nye ahote ene sebe asesere nenso baakofo ni ene nsase enso awurade ni nipa bebe kata iti ya kan se ya na omo a ye ka e ka o makoma de emfa ho ne ne ye woso ame ene ya baha obetu na mo de aba na kwako na ye manfo ntia se ye free so ame ye wo hwa adabra ka ye wo kwa ho pe unsi ni wawura mo omo de akoso ho no omo sanfa mere wa ye tete wo de me se ya wo de wo ba asem we mamenka wo ba me se wo ba bi otu kwan ya wonte ne nka awo a sebe mpred wa pra unya bi edai enwo bompa yeguso tete bema sika hye obotom eya ya na hye nhu de odi sika ye o sika mfa nkore na mfa mpema eswade be chi na sika mfa botom dabi bompa yeguso awurade me no kwa apam memma nyanka ene awisia ne sebe akunafo adidi
omo so ni bi na de me wani te se okunani na okoba afode wasore dem o si de me wani hwe de awrade ye iti ye sere atiefuo na ahwefo me se sompa akyede no aduru ho awisia ne nyanka buro nya na ebe wodi obenya bi adi na wunwa bi nso we wadaroma ye mankura ne bibi ni okay sika from momo number no 0598 559802 0598 559802 edi ebeba Tarawa Media ana Blessed Foster fa bibira wate na yemfa ma kunafo ene enkoda enyanka Sompa Asem Mpe Nipa yebre enso eni ene yawada enyom ekasa smart nkansa nyum bi oboy o sin pi na ensem hyehye adakam amanfo so edibone ewo sumu ase smart nkansa na ekan ye ko ni ko tie smart nkansa nyum no emra sisia wona wakeka manfo ho nsem no ye ni bia na
wona empo wo fa amanfo yerenom ana wo bo adwaman no ye ni bi ewo yemu ana eno ena smart kansa say sanyoma mabobo sui ada Yesu beba no ano beye dene orofo ade ne ni wo enso se chinchina ache opeso okofa sikaranya wodia enso sense wani bira de ntino soto ho na ye adwuma nanso so no opeso wia ne ye de hye wo nwia bi a wo ne wo ho esanse wo de wai wadwen se wo nkasa hatu no yemfa kro no nhye no eno na smart kansa se ada Yesu beba no ano beye hye na ebeye dwensoso Wonderful, and never see a yaban, one man for the doanwa, a ya bloody money, it will be as her. And not a man for the doanwana, a dear will come with your goose what the quack pesika. Na asefem, na a bayan tin bayan one was say, one casawa woba, one casawa mammy, was so the no court, not the quack jisica, no one enjoy. Na de krobia sante kotoko kan yen se ka koda de ka o maami ahwe ma asia fifi na kwa behwe no amane sia tutu saa na krobia sante kotoko kan no nanso na de ne ehu okumase monten so enen kodan ketekete ani brisika na sika o mani blend de fan ka me no mo ya adwene ne yemusan se kwan be no fa so no di pesika no amanfo kamojegu ede yenyoma ense emfata amanfo kamojegu edi petumi eno na smart kansa se ada Yesu beba no ada sasi wura beba no ebeye dwe amanfo odi boni wo sumase o amanfo kamojegu e wo sumase o amanfo bokro no e wo sumase o na da growura beban papa no beba no eno na smart kansa say ano be hye ne be nampa ora for nsem ke Canada so ba bia ni wansem ke kanie woni me be ya adwene say ensem ke ka e wo ba bia ensem ke ka wo abusuam ensem ke ka wo adwumam ensem ke ka wo dwaso ensem ke kanankasa se yakase ye ensem ke kanankasa kura no ye main topic ne de din komo a ano be den e be hyepa ye ya me kan ye de obi won konkonsa ensem ke kana bi ama na dwuma bono ensem ke kan obi awade abono ensem ke kan ama obi ankasa kura no watumi afa ka so okonkran akobusa nsem bi akwam wantumi anu dodo no an nim ensem keka de ahya wo mu e wo mu abrabom ene wo masetenem eno ti word of smart kansa say ensem keka no ada Yesu beba no ano be din na ebeye dwepa sie wo yifiri mu enye yo adwama mo no doso dodo eno ti so kwotwo no kura no a tworo no se boni nyina hini ani adwama mo ena die ne ehunu kumase mountain so ena ye mai antade ye hyehye wo mo se so mo panni enti se wanhwe yie na se wo twam akọ no wani kọbọ so ani nyina yesuntudua mema ni ha wo mo nti no eduru ba bia wo ba bi kwa wo behwe wo mo kwaku ko hwa ye dense enti adwamamo na doso dodo eno ti emman kata wo mu kama be ma nwoma so ate kakra sanse sede adwamamo na dokura manfo wo kumase monten so no enya asem ketwa Ghana nyina ukoka obi se ma na ho ya akono ada Yesu beba no no akoka se ya kire no orofo ensem hyehye adaka mu o enyoma nam sumase o eno ti sede ani hu na de aso ti nyina na no so obeka paade a ka no be den e be hyepa eno ti wodofo aduru ba bi a ye oho se de wo ya abo aginamwa no asem bi wona se wu na wode wano no koka pe etumi de asem foforo ebre busua no
etimi di asem foforo ebre adwuma no eno teduru ba bia yento ya no na reka ekakra na sayom ebetumi aboa ema wiase asetena no enso atumi akoso amanfo di boni wosumase eno nti no odofo enasu afutu semu a somaten kansa so esu anwom a yayi bie no se kro no wo wafa enne yebeka kiro se jai wate sa ena uyo bia wudi ewu jai wate ensam keka no konkonsa no doso sedi wasi adi konkonsa o mantem ho no o ba madam fujagu su ne kaye osisa asumesi a wo bai se wo ba na wo ni apatrem konkonsa ni no na eba no ujaya udin we no ebepepa se konkonsa ni no na efri ho na se wuja to pabuo no so a usika sem enu adwuma sem enso ebetumi akoso smart nkansa na eka ho orofo nte na ya futu sem we no se wo famu aba na so de babo bra abrabo betumi akoto ten ede amawo eye me modofo pa se ya Aboagye fosuo ni tin fosuo ene enyom ekasa smart nkansa no omuna samoa yo enche tiefo ni ahwefo nyina bebia me ami abusho lumba owo bia nyankopon kan ho na onhia no mamencha na pram so hene na mbo mi dimi bo din bo muase one watukonwa ntra ane chiame hene a o pram so na menene kuhia na hema nkonwa chafo nyina na pram so hene mencha ya mame Sarakuba boutique swame opposite nkantete na Sompa yawo no afade de ene no vera sheton so okay ya odi ensem saka kana kase kaka vera sheton ha metu ase ne wa wo ba ko school bia mesi wan to vera sheton ukone ntron vera sheton mento yes akoto sheton bia na akofa yem ti vera vera sa enche oba be so ya sene guso ye kasa ye nimini ye ka na ye nche ya dofo ne ya tiefo nyina senior college ya o mo che nyina obibia ye modin ya smart nkansa me boa ye nnuano me o mo bo nwumo oh yeah nanso o mo kura dem so o munya kakra o smart nkansa no mo ta koba o mo de German burgers no old burgers na smart nkansa no mo keka o burgers are life na ade no mo na namase joda komone sa no mo no mo bonyo pa ene sa nwumo wi so fa ababa wa be de netra okam na obo beka se ekolo na yifrim ati munsem no wontie beka se la die ye die we de nwum na de chew kami na de yentie nwum o se noma hyehyempase sa yaw on se sa asem a woken obi bia wata pa nipa wonsem ka bia no ne nsa we di kan na wo kan obi ho asem na somasi we de sa na oti wo ya na ne refi said we ni nso busa ne se na wo so we na me ka sa asem acho obi a waye ho se wo de wo kan obi asem we nso busa se ne we ensem no adwale yen sa nsem na yen ye kan obi de no so adwale obi e bia Ghana yese onhui nsam hyehyɛ hɔ ma me fa ye nya kan de ne nam ahwɛ hɔ pa so na ye de ye friend bomofo ye ne de late kwadwofosu awon sese ne mu achi wo sa chekefo akodi odobroni achi ana omo te awade ase nso asebe mpredua so omo nso no wo mu mpese obi ba ho nso akodi ase wachi ene me hwe yikura se o matwa t-shirt nyina te se yensi elumba no ni t-shirt ene me hu akosu se wa atwa ni t-shirt na me sure so do bro ni so atwa ni t-shirt me de ene me hu ye akosu se wa oni lumba ne dem ena manfo di akire ene wo bia ka de woka aba to bia ka de woka obi kaseti akosu se wa obi kaseti odobro ni se mo ta obi kuno ho nipa na wo ka sa anso ye musa se wo de ne me pese me busa trance ye kom
asam na wo ka wudi nipa na tem na wo e onso wan chance na wo hye edum le bia ye nwene ye ho ensam hyehyada kam dodo yaw sa asem no ka se wo twimu a he edura na dua ememme bu nkotodwe pa che wo dem ensam hyehya ho but oba begira bonte so aka se wo bi so pa na yira che no abrante de wase yo usu de bia bu nkotodwe hu na ye hu enso be jai ato abedi obi atemsa ko de na yira jimi no usu de bia wo pa che oba bia wale wote ho enkoyie obegia akoka obi de ensam hyehya ho nano ade bia na me company bia na ye mu ni ade engomo mu ye adwuma na hwa kwa ba ko waye ne ho busy wo fa wei ho pagya no na ode ne sako wo ho ne wajai ne wasa akwa ha o kani ba ho samsa we mpagma we ba se dakro adwuma pani ne tesoro ana already akwa ne ebi o se akwa wo ye kokwa asa sante kasa yo kasa wo ye kokwa asa ade ne se obepagya bi ne ode ne sako wo ho ese wo ye adwuma bia ma ene konkonsa oso nsam wo ho you already see from na so ma fire adwuma no ko because wo nsam a obeka fa amanfo ho ene me tesora wo hu me wo don sa wo ho saa enso wo mu na ye adwuma wo mu nso na wo beka wo mu nsam hyehyɛ amanfo adaka mu ye jai ye ne de yete ho ene ko social media obi betima so obi ma kana asem saa wo so no abi na wo ensam hyehyɛ o wo yo hene obi dia ba ye ka no wo so wa yire ho ka bi etia saa wo hene no wo yo hene obi asem aba o hene bi asem aba the way I see jojo no wo so saa na wote ye ka galamse asem wo so wo ka bi wo so kura mo no ama kwaya gicha na fo sika emi ye tu galamse wo so ye ka wo ka bi opem so akasa wo so te wo ka bi ensam hyehyɛ ho we mu nyina ginyame ene behu bejaji nipa but ene nipa bia yo mo judge e wo wiase nipa bia ginyankopɔ adwuma eye because of said the warrior no nipa da sani hu aginyame nyame de wonse mo yawo se sa no ma we pa ti no se me ma ba na me ba betwa no me de be fi hefa asole fie anade na ye hu na nkene sofo kura be ware ba first no ye kona se asole ye akosua awurade nyankopɔ mesim bedi adanse o me baba no sofo bia ba fie so baba ye nyame ni papa me fie hu aye ne hwan obaje wakokum ene hwan yaw ene se first no si wo bi gentleman pa kaka hyem addressing neat ni hunwi wo sonwa se na manza no so mo pe wo sonwa ba fie wo gimi wo kokun ba no enso ye ka no be ma bi betima so ba mu abro no san so ye ka oba ho asem se be ma wo bro ma no so to no wo ka bi ensam so hyehya wo no wo ka bi oba bia no ya ji asore dem bompa ye hwe na no na store ya sema kejetia Dubai asayefa then the store 11 as a friend say wo bay yes gate 11 wo jina eso ko park so no wo bompa ya ne to ban ese nyankopon e bepira ne wo so ne mo save no Vivian J nya Vivian patwa nya Vivian J wo ye movie no e pa mo chawo me say wo beka se nyankopon apotiri ne wo ko rease ne wo ko so ne mu adai enso hwe na no ye friend wasan edi atem kra wo be wie ne ye ko ne ye bo afode wasore dem a wasore no no nkwan ma na gina baabi aka je so mpa boy different ensam hyehyɛ wo asofo nso nim ye besere wo mo ene drum bi a mo me hwɛ minim sofo bi a wonim sikani wo asore wo no edrum bi a ye bo afode on regard ne kra because ni sika na ekuta no sofo na wo se enkoyie eye blood money na wo ka enti on penny sika ena asofo dodo se netimi ka ni panim e wo Ghana owo sika enti onim pefe na mo saa ni pantini nyankopɔ so de ne man tampian be firi asɔle fie na ɔde aba because won kan kure wonim pefe se de ekoso nye
unim pefe na wo betra fidie so a wo behwe na elda bi anyem oba elda bi hwe ne ba elda bi wo koka na wasan yew enso so elda Sem hwehwe ho ensem hwehwe ho iti Nyankopɔn de bia yaw me se na papa me hu ne da na anka wo bia mani amama hu na wo de se Nyankopɔn te so a otime musu ne ti se sa wo sere so senti we na me kire mo se mo meye nyame betima tena so o sere ye sa ti na de bia me ka se nyame enye ne yeso o sere Ghana for sa ye de mo kire ye wa ko atwea de anim ansa me ko atwea me koforo be pono me de me yafu ato ho na so sam se ho ye sam fun sa yo it will be a trend there I saw them bompa ye or pay just 10 million they aton bibi nyame se me mfa ma wo me ni from so ko me mfa ma because who can you pound some dodo me se me mpesa me nyame me se me mpesa it me mfa ma obi so di boni wo fie na da ko pe wagina wo se me se me amanfo wo nse me nka biem obi kunu anasa se obi yire anasa se be mpraduasa wo tubotom anasa nkwasade bi ame ya obi ya me ko ka bi no me so me se na me se majai enti awurade me de me hu nyina dai ama akoya Nyankopɔn de ama no Sompa enti woto wa na wo re no wonti ase da yaw Nyankopɔn se na kwan dai ya chewachew wonti ase da jan nipa wonsem a wo ka no ja krono na wo bɔ no enam ne wo kasa yi obi gang bi apran se na omu ko wie wo bi owie ne oba ne ye chekronfo no nso ko bɔ ne bi ene minister na wo ko hwan ya ye de accounts a ye hwe sika kromafo mpanimfo apia kogu o ma accounts mu wo ko kan ya bia be transfer allege we de nya allege bia ye nya TV ni bi enya allege bia to brofo allege brofo na hotel na kala ye TV ni wo bi hwe sika ya na mesa ko pram so me hwe sa me so ye pram so hospital ya nipa yale ya de amanfo koto hwe akuku danfo miensa na wo kwan so ya ntima anya kwan ya se Ghana nkwa yedu ba bia ya se ha de ye twen ye de ye campaign Ghana nkwa o wudu ho na hwe pram so hospital wo beka se ye tontwoma ewo hospital na wei enso obejai asa begina ye campaign se ye ntoma no ensam hyehe ho nyame mpesa no ma no. This is a time mum nipa ye tie mu tie ye madaroma ade na wo ponti a che wo bisa sa na wote no na wo so ko nipa wo mu kwemu ha nyina corruption didi because na no ya tie se opa ma obi maka wana se mo obi nya adwuma bi ma wo se wa nya bibi amfiri wo no mu a wa mu a wonya da ese obi wode ne de to so sem shadaka obi a wo ton ka nipa de ka be se ton ma me na me ho papa me ampa the amount or set on 1 million ampa obetima ton 1.5 obi aba ho so obema 1.5 tinka 1 million no saka de koma 5 na kanya wo dia nenso de che na ato so what the baby 2 million and 5 million because on ton enya ne dia because of profit or no open no ya so ache de ode ka ne baaye wo temaport obi de car ba kroma fo mpanimfo obi de car ba ye se car no wontimi ntua iti ye bono option no mo ankasa sa kofa car no atotwa mo gas no de ode car ne ba na wontimi no ade na ne wonte so mfa ma no ya ti asem wo ye o ade na de ode car ni fra brochire ba ye no se wontimi ntua ai waje car ni nyina won so so afa ni free wo de akoma wo girlfriend wo side chicks ama nipa ni jan o su ya ni ye pani ye mu dia ka mo ne ntrase o ka de ne nka be do 2 million nanso wuntimi ntuentu ye bon option no ebi a obetuma tua sei ni wo tua na nko de ne kai ko yaw enne nipa nnam kromu esu ene adwadwo nipa bi twa obi abofam ewo ye mpanimfo yi ensem na okay enti nsam ne de Nyankopɔn me say otasura me so hwe se o se gwei enti mo na me so mo na se mo na mo so me enti no wo se ye papa ye na te se dey ya fa to so ma me ye papa ye no wo se dey e te se ntoma go fi ana wo fi na se wo perform a wata le papa de perform ntoma go ye fi no wo designer we unfa me perform den ti Nyankopɔn aka sa asem ya kire ye enti den na person o kire tu na person o kire se wa come from mountains atwa mountains wo so ba be di ntro oko fra chairman wo ba wo be wi ade sem shadaka wo
are here, Sabin Previous, our bumpire, who can't send Pama or he do a good. What's also walk off and confirm you took them, says, with you. It is answer where she say we. Says smart cancer can. What the can? It is a best, sir. See, I see a better conclude the be a young Timmy crying in a night. Yanted no may be so young. Because born in their battalion, nan so a be born in a sodo. Adia we will be great me fan neba, will be nebaba. Ne yere edi na jame konhia mu abo kwasi hwankula mame no ne babeda we Jimmy sem kwasi asem wo yaw sem hyehyɛ obi ne maame one na kwafu no afoso no ne maame ada obi ne wo fite se ensem basa ene wo wiase ensem hyehyɛ we basa but e ni panti ye nim ji nyankopon na nim ti nyame wo tesoro a o hwe se wo se mum ni de bia na no manka sa asem acho heaven ne de yaw headi o se de yesi ye kan e o bible nu pa se ye bible ni di dia se wo be ye we ansa no akọ heaven ne de ha wo me se itu gidi se wo ko bi ya man fancy dem ko okay I don't know se de ani ehunu na de aso etie ena no so obeka ni nyina no a odofo kejabe to maim eno tie duru baabi na se hu asem bi ana wote asem bi a ene mebusa wo se ka ya domo su ko hwemu yie ansa na wa ma no apam aka eduru baabi a de ani ehu de aso atie no se ano ba meka de a odofo ya duru baabi a me no so nya dansidie ewo nipa na wote ne ho asem no ho na eno so enkofa pepepe yo enso emra se sayo bamudi a na che se smart nkansa asem a woka no se nsem hyehyɛ adakam nsem hyehyɛ adakam ye kasi ye bi so a ano be ye dene ya no gwa adaka nya adaka ye potomanto nsem so ehye sumase o enyoma ehye sumase no se ye kase ano pam aka kebekwa akwakofa ojoni ankasa aba orofo eduru baabi a de wo hu de wate no ya ma na nye papa wate ansana wa ma no apem Silvan is me any fridge o mu hu no ma o e dem ana kokosa jimbo ana de bi ana paint o mu hu no ma papa wa dem yeah case you meda case 05513131 05513131 0548 931 0548 931 e simple smart kansa ene kan ye hello Kevin ye Asai yeti o okay nsamu sisa daka mu ampa na nioma so sisa esumase yefa yisa wo so bi enya ska bebile woni bebi enya ska ni free inti mama woni mbru ni pakron ebi kra na sika no kokumo bi ana sikaju ana mani nya sika inti mama woni bre sa ni pakron mama woni mbre sa ni pakron inti bibia obawo no mama woni mbro bi because woni bebi enya ni sika free woni bebi enya ni bibi free ti bibia obi benya yenya no mama woni embre no ndamos no okay Kevin enso eno hello 0551931931 hello oh me kuma no amafo gina so aye hot papa enya asem ketwa hello baby afrefre udi man so kakra o kaza free yeti o de kwame ba mi de me come back last year mo kan say ma wabamumbu ye Ghana ko so de me kwa chi abamumbu abrabom so da e fi say abamumbu a nka African leaders a ye to abama wo nka yabamu abu da hello baby ye baby afrefre udin Peter ni
Peter Yentio. Because here they are, be our way you get our Utina, embassy, because it's the thing you do again. I wanted to go to the yesterday tonight. Nothing can you Sompa FM. I sent to the and I'm only a team here. And I'm the best in the Jakarta. And the ending. It's an Islam of our young family in Okay. And some Shadakamu. Hello. Your call has been put on hold. Oh, what is happening? Asem 055404528. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Yentio. Then I'm within Sanabano. I know the too much. The bomb about so far. Now, as someone will carry through, it turns out a canoe. Opinion or not looking too. Oh, let's say a Obiaco or to meet you. David said you will not if their papa could do our before the prayer. Papa could do so could you only to meet you. Now, no, now, walk up at home, a one Nipan was or Sereno, or Bobby, Tane, the Nipana, and no, Jono. And I'm up as none of the the car. Oh, it says I come up, Unia, we teach out, make us added at the edge. It took good problem. Well, Okay. Hello. Hello. Yeah. Ajuma Dase. Media don't think much official taxi that run about. Would you run about no so pay? We run about no so pay. Big one for notch in the statue, Nessio. If you are pumping Body and Ukrano. Body and Sukran, then Paganity, I show him. Paganity, I show you. Now, Santama to me, Sikajan was so free through Kurano. The guys were so free through Kurano. Yeah, Santamatia. And then I'm in free again, can come out and so then I'm going to the bosses who is here, who said the idea of the gas to run about. Now, really? Yes, okay. As the man in Kansaka, from Mali Sukabi. But if a man should turn today, a lot of people will run away. And you know, Cosmo Smasiano, Posio, financial Cheswa, they got a play. That's me. I'm a catcher of the other. I think the work you will be a it's me and treasure. Overcome me and want some money. So once a man said, let me and me and so in a group in the penny. You be too long. Okay. Okay. Hello. hello, good evening. Good evening, Penny. Baby, I'm free. Mikacho, Mikacho free. Subis. Yeah, what a financing. The frame is the book. Okay. You can say somebody do over na card the ocean, the echoes of memoir. I know the Sompa. The woman ya echoes of Sicaponi. The Sicadi, you, the choir, the first piece can, and the man yapon. The captain is so my dana. When you're down, the choir first, ya the piece can. The son, not a lot to say. Okay. Hello. 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 Hello, Tibeka. Hello. Baby, I'm free. If I tell me first, I am free. Me in the Naomi. About one Naomi Yentio. If I tell them now, come on, I'm with you and maybe come up and Odo and that day I am landing in KTC. I had it.
Odo why any wedding nipa who fire fast any wedding. No the pressure to be made to ask any time I don't we dey. No I call you low. Somebody a baby ask you know. Our lady in our watching as and if you tell me them in bed come aside that I go for one shram with no okay and your match is sumase your match is sumase and yasem ketwa and it took oko say ubia in the wedding chichirin and your wife didn't say ye better sa or what that one okay or what that one physical man e wo kan and your match is sumase o hello kadachi bibia bakọ de yanko kwande no so baby a wo frefre udin me ka se fika so am din ko bismat me taxi driver yentie o modma mo ye edma papa na mo ye no na ne ko pa na mo ka no me bunya usun kama Asem we ye taxi me license to police ni wa ko 1 year to see how because I get the me can police achi me o se passenger be me can ti watch me oh the police station or patch processing and court we edibu man Sompa FM man entino mu program moya no na ne je pa nyame hira mo no nyam kase no okay o ma wim ya semo papa hello baby afrefre udi katachie oko ohiri enoti enwoma hihye sumase o hello baby afrefre udi papa from na me no Oforisuo Aboagye yentie we am program ye di ya me hema na ni ade no ni ade na me nkoso ni sha mu pa na my asofofo no ne for ne man to what the Bible no deep on send a papa ka so bi ne bade e no kuro trodo ni wofa tete mo mo di nyam so mo ne di pon ya ka si ko we ma e panifo no te ho woni papa pa so no wonye woni pa galanse ye panifo ni na wu nan sei bo ase ha omo di articulator mi no that snap excavator mi no that snap shamanting e do that te papa nam kwano so e ba obie nipa kwa ho obie hu nan so ano wani akoka ejanu boto ehia for bre e wo man we because nka akontu yen ko hoda ka yenim sa akontu nka ehia for mpo na nka wo mo hoju wo kakra iska for na bre mo man ni more problem the to man we ehia wa ehia lu udi agwa wo maka do mbebe ase kra be sa kan wo na me hu ye mobo the heaven wo ho pa na me hu ye mobo me da ma se na me kam ho pa amen okay hello baby afrefre udin mane so kakra mane so ba me good evening maje so we buru katachi baby afrefre udin Sompa FM ya fo frɛ no nyina emfa ensia sanse asɛtwetwere kɛse pa ɛda yanimu a ɛnɛ no ye be pese mu de hia awade a ana ya wo wiase ne sɛ ye bɛsɛ enwanum asɔfofo ne ebinom wotenani mpo sɛ me ko sunsun wiase won ko ba bia ti asɛm no me ko sunsun wiase nyame se nyame nkanwe sa no man ha dwo yaw me se manyame nka bibi nche wansa no ye de no me bi atoto ye nwamanum ne nwamanum so a eno to obi ho kora na Asem Mpe Nipa o ko sofo ami aka jan se onko because o ko no sofo de o ka odi hu na ekoto so onte hwe na enso wo se ma ko sunsun wiase eso no na to wo hu biare samra no to na mai bi en cap ye ma asema na meka cho no ubomu obi ka hyam woti gyanchan ya ka ide me dia ban ide so me wo fa na me kunu anka me po masa ma me nka asem nkyerɛw
my be yes and the car boot ye me so what that come out done the boot Sem shanty man won't call won two crank call bang and quay is got done bang in our can boot because or one a female or could do baby our talk and no man or coach baby no coach or so on no myself to a turn no man boys now turn no man can't tell when they are there then say the ref was one lucky boot no or one is any question will be it was ya boy ni say senior man there so on what no myself with din come on there did no more toy no okobie ka ne bu yam pake okobie yaw or what that can to na wa physical bondo go nya sam ketwa boy ni hu ya no twahwe uja fun su hu say ada okoya wa be boot ni say normal to de ai wa kome tim oko ono so ko anaya sikadwe bi hon ma ni kwaso obi hu o tina na make asem bi say obehu ada fefefe bi si wo wa ware one ne house help ne nko ne manatim wa ka so se fia bibia obetima adai akom ne da we de menwuram uko wuram a wakunu eti ya we me say enu ma sisa manfo no nyankopon ko nanim eti obekọ sofu bi wa asem a wo ka nyame nka renkyere na wa ka cho me ko sunsun wi asem wo se say me say nyame nka bi pincho entwantonto nyame so Ankawe okay etwanto emfanto nyame so eno nti se krono no ene awudie no ensam keka no adwamamo no ada Yesu beba eno nti se de makan wo bi mu na matwe ho na de afirim na se de asonte na de ani hu ene ase ye ni nyina no ene ye beka de a ke de asem beba pa Sompa FM Yako computer so dwedie emrasisia me pese me di hini awo me fie nti aya na niema me di sese me fie di se metals me WCs na me shower set no me pe ni popom ani di ebe tedi ama me enunti ana metals de ni nyina me to free focus Frank Enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish on polish and elastic. We don't need to focus Frank Enterprise. Now, wall tiles on 30 by 60, 25 by 40. And so when you do washroom floor 30 by 30 sizes. And desire who do be our panel. Open maybe now, but the blue season who do also there. The blue water closet who do be open maybe kitchen sinks and the taps I would open maybe washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors, papa. Orukoto ofie na no a comfortable mu ko wiase no Frank Enterprise now be nabi say we so be Frank Enterprise our techno market magazine room and some of the Bernard filling station no abrosan ye na mu a ho na Frank Enterprise ho na me dey asem da kura ne say so our blue is bono any ahafo e kwa akopem no for baby a se o pe task papa ni ma wo bo so bi etu akoton a en to wani nko baby a so do we check Frank Enterprise ne be mo ni popom ene de ne bo edafom so number is see a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now say 0205 987868 now question say you can Frank Enterprise task papa doors papa any WC is papa headquarters number 1 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Sompa Achadie 2025 Yabo Yaba Bible
Bible say nyame Sompa pa ne say obi ko wonyanka ene erusia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Nkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yakabom se bronye yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de yache amano ayeye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na proposi prepa oboard ponkom yenyankopon obeyiye wiye Sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mubedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 mitimu biem 0598559802 edi wosu yeta 1 media anasa Blessed Foster Brona Bosome ni beboja trada na dia modedom ye no ye dia ma ekunafo yi mo amu ye bi afie twemu no emu dance die die mo amunim Sompa achede 2025 yabo ya enra ho na metesa wo ba no se wo kwa Nada. Oh, woko, okosuku. Na yesi ajapi abano nso okọ na nso onu de okoye adwuma. Me say, amanfo akwa no. Enya gro. Ja no ho na de won kosa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa akwa ama no ne de. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say you visit and now turn so woko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wade obeko. Say ya juma so wade obeko Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Kumase Asafu Leba Runabout wa Encrying Kanachi First Light Tema Community 18 Lashe Goy Filling Station Sunyani Silver House Ewo High Court Tamale Ayama Building Temele Teaching Hospital Takrade Market Circle and our offices our my bebre so telephone 055550067 and 0249000448. Yamma official pa Ohinini Adazwa Ministries on the Women of Faith Reye second annual national conference Yede Bremo wonim say odasani wo babrano ewasa oso aba papa enonti na Ohinini wahihye dwumadie say de atoso nim pray no mu sojedi anamo na so abapa asem tira yede atoso eye my time of fruitfulness yeyi ede free John chapter 15 verse 5 afei so Genesis chapter 1 verse 28 Ebaso Memenda 8th November 2025 Anopanon so pepepe Yeshiemu ewo KNUST Great Hall Kumase Yatsun Safre Akasamafo Apostle General Moses Osei Voice of Our Ministry Techiman Minister IBJ Minister Audrey Ejapon Enna Prophet Amofa Entry Henry Adjomtofa Pabna Nyamengo Sra Ewamuso Ebeni PSA Esther Wonebo Nyom Mentiasie Afei Osori Adjumtuni Abnam Ponsa Women of Faith the Lord is so a victorious banner Eradishra Entebo Crosso Say ya wona wosheshe Sikasam Adjuma say Tuji Dianamo or Hinini Adazwa Ministry Sompa TV Kumase Jumedie Eye Bola So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that luck is everywhere for everyone, yeah, the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. You are here, moving in our midst. See the worship center, can you be a the Menum Bible Bro, November ya 28th November, Efiada, and 29th November, Memenda, Anopanon Kuru no Ashasi, God of Possibility Prayer Festival, and God of
Possibility Prayer Festival and Paye Beja Asem Mpe Nipa theme or say escape for thy life. Can you Gane Jo Kranwa? Mua Bonne Form Puchacha Chiramo, Namu Huamane or Humu, Namu Krani Munipedia Boto, Mumra, Namubenyan Quadia, Amamokra, November Paibo Kessi, a Kosu Sida Worship Center, a Sorry Dan Kessianim, Atumakophobia, a Bamonsina Hospital Nepe, the Shia Yankupo Difua, or Dina Juma Fritete, Muguso Dina Juma, Bishop, Albe Sakikwapo, Nawina Yamitomi in a domoso, Amma one you crown not do, Atom to Babini, Minister Jojo Ahi, Joshua Bono, and the Sida Atom to Funina, Adolfo Urban Fred, 055 700 0367, Anna 055 730 9080, Crown Quagenti, Mantinafi, Brebi. We make a miracle walk, promise keeper, light in the darkness. Area Yama Ashafo any atiefo nyina akwa babiem eba Sompa Asem Mpe Nipa so Sompa TV Sompa 93.1 ayisema po menteme ho ase no ena ne beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene po masibre ni de ama kama wodofo se wokotwro sem ni mu a Nyankopon no no na hihya awade o enye se obakofo enkoa ebetena enunti ena bema ede adesrede atu kropo twedi ampanim se onfo ba meka ne ho na pempi no ensem wa kire omanfo so no eno ena ya no mbede bedan Sompa Asem Mpe Nipa orofo awade ne kwa wa paawo ade efre na wade ne kwan wa na yekukuru suye wa ya na ne suye so eden si yekukuru ne de soa wo se ya ne suye no eden yipa Ghana wade no enu ti twiro no beka twiro so oba be ma obegya ne nane na gya ho no akoka ne kunu ana na yere ho no ma ye honam baako nti awade no ankasa no Nyankopon kura ne shira so awade so. And the obedient Baba Beja Sompa Asem Mpe Nipa so di esrem wada mumobo ho na ensem bi eye afhwi afame so sansa wade bi ho na akoye nkrata asem na akofa nsem pi edi aba omanyim anase busua bim be ma no oba komoko wade na ya na kayo do asem o ebe wi ase no na ponche bag no aba orofo na wade no ankasa ye wade no enemrem awade yi ene tete ye nananom awade na omu ginifie no say ye kan enemrem awade a people no wedding no ene nkrata sensan no ene ye nananom awade a na abusuan si nkonwa no makoban kromu no maka awade no abomu no ye musa se enemre ma wade no ene tetede no sunsun ye ben ene dantemu na empokura no ene die ene tetede no die hin na ka mefa ne seke eye obi dia bedan se yemsu swai ni mobo omna samwa ya mi abiem anu abiem ne die kontronkro bobo adwuma ja ade enwan so de baaye no ne de ya na edru mebi a adweni bakofo chimti omunsu nti ne wo ho ya na sai na ayi nipa adwen tanta na aware mu nsem ne ye bre won prantwe mu anza na ye wura wale anokwasem nti ni nyina o de fa ba bia ye nyina se makacho se prantwe no se nya bible mu na ne no ma bi akuti a kan prantwe ye panisha wade still our penny ai wan also no sofu bi wo a otwen pransa na o wale
na yere one na twempra ansa na wale obu okwaza na oba one na twempra okọ ya na wasan be wale no aha wo kwa akoto ka wo be kwa run about wo kwa fita na di wachi adenti na odi wachi wo kwa ya tokoi akọ teste nti ya na no ma be engineer sana nipa bra bote ene asana ni nyina ate oh yeah yaw senye no mti na mdika nye no ma bia na ode no ma bi tunsane ani a na say adrum be bi na po seven pe na e fa ne so e cho be ye po so tiase ti ye won nipa bebre o ma wale no mo ye nyame nipa ya o mo ka hwe ya ansa na o wa na yere ka de hwe one na yere dae okay aha o de ma me fra no tomasa because ahemfo ne ade ade ya na o mutie na ade nso nsan nka ade asade nka bedwam so tiase nti se port mi short mi be ye port ya edum be bia sa no ma na ye keke kana ade yawo ya na ye man ye nwanwa too much e wono ma bi hu ibi ni no ma ye hu ni nei ene de e koso ni ade ye nwia lumba kesi ni ade yawo ade bi we ni nsan ye mfa nsuo nye ade obi ye ni nsuo ye mfa nsan nye sa na wiase na kwakwa ye te ase a tete no ma wade ne ne de a wade ne difference ne so kakagabo no so dodo gabo no son dodo ya ma me ka se no ne die gabo no son dodo adenti me be chro gabo no de nti eso ya first no wo ma me ebetimi de ma ne ba kwa ye nkwa wudi ana ta Sompa FM ti asem no wo ma me ana wo nana bi wo be kwa akwesra no ana wo be kwa akwesra nana bi wa be so ebi a wa anya nam obenya domone sabe nkankom kakra so ti ase no anya nkruma kakra uza times ya na be so kwa umuta duadua ase nkruma ne ade wo nsuo bi ho ne ade ti wo kwa o se abeso fufu wo de obi akase busa se obi a wakwa abeso bia ti abeso fufu enam nje da no so bankwa na ede enne die enim ne se enne na mafo eyi yese mi kru fra bro kire bantu kumasi dwom no akoto akwa bi odo ayase no de pinching kwan no de akoma no but subanya edi nkwan na chi ne nye oh yeah enkwane de obayi obasuma ne nye ene mobile phone ade be obi ato phone ama na yire wasati bibi ato so se na yire ni obi di nkoma na ekono obi ato phone ni kru kwa kodware wasati ayi bi ato so ni kru nim de ni kru pia bonten a enkomo bi obedi bia ne enkomo no ne numbers na ekono wei awade we beche ene na mafo awade ene na mafo e beche ade bi wo wiase bi a ya ye kwa ye banya ya trust gidie unwia kura ni na free ye funu ba akum so on trust wa obebre on fa bibi anyaw it ya trust e di enti na ese wo de bibi to me phone so na me na mabonti na me di nkomo a na wo so utie eti mobile phone na brofo ne ye no omo ye for purpose wo ma anya for sabe de ye hu ye o eno ma bi wani kwase ba ya wade mo yaw eno ne ye hu eti e ba so ya wale chenchenchen ye be di hu nkomo ye de ring be kire na nsape na katesi so ya nananum no me ye ni party say ye ne ya o ye ma amenom omo sumsum pa o eno ma yakayaka dia ye hu enei omo hu bi a chance a o omo ne nananum ko afuo mu a ye nanan kuta sekan no di oba na chi ya hihye no ma se den aswa oba no 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 kuta sekan na cross ase ma me na chi mako ne taje nkura ne bo omobo ebi kura wo ban nsu asan ato ameja na fo eja no so no de be ya aduane be ma ni dura no akoda konwa so me bom tiri su bi no ote ho no be soja no yaw obe soja no bomu ahwe eja nsu afo no ahumu a badade no be ye nkwan ye fufu edi ama enam bia nam o kakra bi ba no ma wade na efe enei oba bi nim se ne dress nti ana ne kru pe no ba ma bi su nim se oba na ohun no sebe wa hu nim pokua na ho ofe ene ye de ko edi awade ne tete awade ne ede nti na ye sa but ene no ya wade no me say trust nim awade wani kwa de nti na gidie nim gidie wo se ntekuma ne ananse na wale ene oba ye ntekuma ana be ma ye ananse no ma wale okay oba ye ntekuma be ma ye ananse ye ko ne loss beverages atwetwe komo ene na mafo awade ene tetede no ene ho komo ana ye die na ba bi akwaku asamoduru ye na ye me depa o ye me depa pa kire se
ene yeso ba no eben be ma no aso eben ene to ba yintekuma be ma so ananse ye fese ye dey Lawson beverages in kodi komamda ye ba na intekuma ene ananse ya to aso ne aba mu afiri ho ene no ene ma aba no wo ye be ma no ahwi kro betia ho ye jentekuma ene okay ye dey Lawson beverages atwetwe nkomo simadu so emra say na yenko emfa nko ye ni bronya ye ba bedie ye Durema bitters any ginger liquor eno na omanfo target wom say say no catch the Lawson beverages no munye ni bebere sanse omanfo no dodo no abeware apontro bekoso abedi twoso bekoso ni nyina Durema bitters any ginger liquor ena ye de ekọ akwa di bronya Lawson beverages odi Easter kama okwo what event no na ye kama pa panipa memo akwaba ya enio mini ofu bibia boko de duminti ade ache ho yemobo na ne de wan fa anwia nka ho amba mini ache na chi kakra okay ono ko ya atoye mantem ekodi juma okay ya nti ode ache jame ano kwasem amafo dodo no an ebo mo abaso enokre sanse monsan mo no hangover nim anokre yesi edawo omse edawo mo mini mu jo ene koro no sabi wa no ma na akogina obo omse Durema bitters ene gijale ke no mu hunu bisa yesi ye kakran san wa kesu ansan sana ko menu de sensabi aduro sensabi aduro pa Durema bitters ene gijale ko pani yenti yo ofo ananyimre memma mo ene adwuma one ompamfo na yemfa pomoden enchia enfree abuakwa Canaan watiefo ne wahwefo nyina and crop ne tofa Lawson Herbal Center Lawson Beverages nyamia dum ene adesua ye ne pani kwankyerefo Dr. Lawson Cheimenu ofo se de munim no ye de kan di enrom yensa ene ba adwaso a man memedro Lawson Herbal Mixture a man memedro Lawson Loke Mixture memman ko adro Lawson Delay Man Capsules ne miensa omanfo gitumu enumoi edi ho adanse na doko se mesua de kakra komani mu me ho ensa enso ojuma kakra edi oni padua mu amoro so de eboa hoden mu adentina enua medai menom yensa nyina no menka bankyere mu na memfa akọ entwuma hoden no anu nti odikan ade Lawson Dire Bitters ebadwa so sei na tie Lawson Dire Bitters na di kan baaye na abewo na chiri ba na ono ye ka chiri Lawson Dire Ginger Liqueur Lawson Dire Ginger Liqueur fo de tie nie da bia mebeka tete to ya no sanofo ne de fa gin na sabe enso economy utatu crash show usu de fa gin sabe oba wonu mu a na asama ba otimi kasa nipa ho oba ya na sabe wa den watimi anom nsan bi we die emu adanse omanfo num aso akasa say won san ne won san na we die ayensa ofo o ka kwa asam na anon efi obesine Lawson Dire Ginger Liqueur so manfo a place order nani say kwan say ko say ko ni nyina say akakadro ani atadwe hia na ya akatadwe akakadro ani atadwe okabuma eya akatadwe na meka ne say akakadro mpo anokwa gina brania juma edema ni pedua no yaka say ka ade bechi anya no nkoa na de atadwe asabo apiano na hwentia adetri in fact amafo say na mo se wo yensa na say eyadru na mo say eyadru ana say yensa doko say ensa ne sant sebia no nyansam ne kwan so yanom ema ne mmroso yanom ma ne ntraso o pa bi kakra nom na te wanum am what aduane dankasa wanum a Lawson Dire Ginger Liqueur
open kakra ba no mu ade be chia na ho da so dia losing dere ginger liqueur open sa ba no ma wuti empire wo na enya wabofo na losing dere ginger liqueur ne santi pa wo cho de mesra wane say ensada abre bia dan ho enti no mu a no anom ne nyansam ne kwan so unya enfi edu nwotwe 18 dia woni ho kwan say losing dere ginger liqueur onum bie ena mpa wo cho ontumi enum bi eno de onka ho oye batan na o ma bofo no fu a ontumi enum bi yen hyere nso oye penfo so nyaden onka ho shenkani ompon adwuma ama wo hyen ompake o kasa fa wontegu botomu a ontumi nyaden enum bi. Don't you drink and drive. Ya no monsa emfa entwi eye hyen. You've got to drink responsibly. No ne kwan so anyaden emro so. Ebe na frefre opedo do etu aton mu nkyeremu bia yedi nkomo on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 61 99 no wa jinchiremu bia ba losing dere ginger liqueur me kai wo say me sesabio en sade ya nom no nyansam ne kwan so sa antra so na amro so dia anya bone yen hyene so na wa kai say me pa wo chew bebi nti o no mu a no me de wa ho de beden abeso so a obetumi we de ma wotim powder wonum nyadan momediki aka na afahye bia se dwumadie bia se say ya ponto awodadie afihyiana adaduanan bragro ahensie boys girls Sunday care losing dere ginger liqueur na wonum bie what we did come I fine ofonya no nko a yasaso losing dere bitters maka on a penny no mahogany ena ni moja ebi losing dere bitesi emu nya no nko a ofo ye fedua be sabe krama kwoti eye ntini mu adwuma edua di nya aboa krama sabio na meka na kwoti nya sa edua bi din ene krama kwoti no ofo eye ntini emu adwuma ye hwe kokrodo so ye hwe yaw afa dua mako meka sa meka de be kye obi onim hahama bia onim dua bia nim se de mi boy die me ka dro ho asem mantini mu yeden ofo ne santi fo ni buse ya ka nua na ho den wo soro e de abankire mu ne de ensase atwe ho den nyina yeden e pia bonten so wo de no be yeden e be yeden to ma fo se doc me no mu a ade cha sabio me ko ba bi so a metimi ye me ho yie na me yema yeden asande me yema da ho ankasa yes I am team constipation sabio onum losing the rebita stade cha otumi yo hu ye kama mo ye den aye wo ha ya ye nhye nso na sai kai say o pensa sabio obanumu a ema ni pedwenga tantantan na wonto a losing the bitters enkan no na ye no nsa sabio kwatente so to aboten ena atwam enne atwam sabe wakono nsa na o ban fa chobi di a se fa cham yo o ban te so abonten atwam sabio atete kwasam num de eti wonum na mo onum adaho na ma sebon ye de onti entasuo eno ane losing dere bitters eno ene losing dere bitters baby eto sa ton bia amantam dunsia aman Ghana mu no obodi kwa dia on sabeka we so sa ayen sentime pa wo cho ya nom ne kwan so nyansam unni enfie edunwoche 18 dia pa wo cho ontumi nyadan enumbi oye shenkani ompo adwuma ontumi enumbi nti yan hyane nso anu wachwe obiara timi yadan enum anu anu no yan kai say the Kikis formula ne wo ho Oforisuo the Kikis formula eno
aye losing the ray 2 thoughts bitter say 2 thoughts no pe ice cube now the other wo de agu ho chase na be miensa formula no yeduma the kiki formula for Emma koto jomo ye din Emma opechi aye din Emma sim aye din Emma nankokom aye din Emma oba ne tidels the mirror but wagadaga or wagadege and coding on our ground wall on our ground net dead losing the ray ginger care no losing the real just combination you know the kikis formula of course we pay too we to know them show men no Rosso do biano ya bon come on 0242 133 577 and 0248 61 99 and Sunday and no for losing the real bitters or say shabby nejina na so nenya hoden foforo losing the ray ginger le care or say am de mo mremu eye din am de mo den mu so ye dead ya that's an emilia na ke tonte ne tonte ye no sa ne ye fa adwene enoti drama betters ene ginger le care ye no mo ne dia fa adwene kama fa enoti yakoko ye ne ye nte ena ye kro enkane awade ene na awade no eno ena bomura samwa se he ene na mafo awade no aye wade an peso mo ye na eye fe eche ni nwiade no de kakura za ba o na akoye kwakua nanse ene entekuma enso awade eno so aye asemfoforo pa eno ti no baabi aye duru ye no ene na mafo awade no aye kwakua nanse ene entekuma enso awade ho ena kwaku eduruye na chese ne na mafo awade no afei ena omuna samwa obechirim de akwase entekuma ne kwaku anase de na chese omunyina enitifo mienu kwaku uka se ene na mafo awade na ye kwaku anase ne entekuma awade ho ne eduruye kwaku on mentwensan me pesa me chema ni padasa ne biate asese awade no tetene ene awade no wa otifie ni me se difference wo hwe esese nipa bia wo ye bema hu se oba hu na wo kose ne pe no na hu ofe na odi hu ya kose ne pa oba edumre bia bosume bia hu ni moja anim oba bia wo 5 ni nya de se kan ne kan no ene wo bema no so mpese wo be hu se be oba ne yem asai ye de se kan twetwa ne yem entu mpe ne biem entu wo ye oba no ayaka de dwene hu se yen yetie ya o mitinwi na style bia no amintwa bi da matwa punk matwa cameo matwa half current bia matwa bi da but ene apa to yo ba na se mitinwi na that time no wo de pa me a ene mitinwi apa ene ntu be ja me ana but tete no munim sa de no tete no no na ko ba wale bia kan ho a obeya amane ne amamre de amam na wote ho no ba na tiase because odo asem no akoma na ye de ko etu mo oba na akoma to ne yemu a mo oba na akoma to bibia ni ho etu o transi akosua ma hu se wo brema kwaje kwaye bi nanso nko an ntimi tempesam wore ba akoka ho na bia wo beje sen ompatani na wakobo wabusua ma ne no mahia ne ye de ompata mam ne ya chenna ene ya chenna ena obeka chiro se media menko ano media mempini o menko a woso nko a woje no so wonye ne yie oba bi ni kru net wa bodwaman sa ma ni kru adwuma sai ba ma bia je oba bia so ma wana enna mafoi wakotra blocha je oba bia si oba no atrase se wo twa ni kunu wa fa foforo ho no ohuri dwam oba ne tia no wana wa bobrewa ompa di biam because Ghana for me my yenim se ekope oba no tell me ekope oba na what skirt ya ne nantri jeja so ahye ne more no ni tinwi igu ne asase chanwoma wonim se be koso sa kosi awiwe masa mamenka asem kyerɛw ne nofo no so gyina ni mo nofo jeja so akwada na one ne wo no oba na akofo na ne na wo nan ase num no ka hu se akwada no no wunya ne saada ama ya kwasampo fo dwonyum wo se wunya ne saada yenti asese ba tete no no munyim sa ofa so obeware o ware bi kan ho wonko anso a sebe mpreduasa wonye because first no wo bo hukum achi sebe wo sene kwase a
ana ka bibi kura kyerɛ na tete no na oma wade na measures wo ho na mmera wo ho na ebuo wom na ne ye enai obi gyina bonten sebin pedras ye programs ye dumre bi na kofia na TikTok o hwa walefo akogya bom ho daga wo me no da sebin pedras akwa fa so no me da na enkwasi asam sa empaso nkomo na na mabonten na nkura nyina etie bi tete no da bi enu osa kwakutu peso o kyerɛ sɛ tete ho no oba ne bema enkomodie ewo mpaso anase ebede na bie empia bonten da bi enedi epie na ya wonte wu bi da se du me be tama na ekɔ public toilet ni ade unkɔto se sebin pedras o teacher wo kyerɛ wade wo bedu na se o santo to so otimi kɔ ayi so sai se se wo san because eni kwaso ko hu sebe wo teacher ni be ma eti wo be san na sunsun bu we mu enne obi ne yiri kodwom o koto okodi dwaba ba ya aduane akola bi o mo ne tifi od na koto ne mpaso entem kwakuti se ana tetefo ne bi ama adwama mama nka samcho o za tete na se nkola bi ko hura papa bi akokra tipa frobra ede ne si ye first no yes first no oba o cassette ya wukun na wonyem onwo da ye bebu sase de na asie na asi ni ana maame na wo gi a won se first de na ye gi a wo ofie wo se a enkesa nka wo because akra na betene so ma e de asem na sifie che se confess say madimi kuna tem ese panachaw okay madimi kuna tem and it 21st can kese siatica no kwa ne tumidi bibiduro tu ase ya de bibribia de mfa koda 21st can kwate laboratory ne scan ne massage nyina wo ye 21st can 15 branches and all Ghana member Kumase wo boase enkran so nwane kranza tachiman obehu 21st can ka wo ye ko ne afia yade enkoda wo mo enkaka siatica yade no 0540311311 0540311311 koko ye yade bonne yade fon pa na adura metumi ade amamu enne anwumiri na metumi de atu ase na ho atɔ na waje ho ade afri koko yade em eye 3 koko capsules koko masa eye 3 bar center omo ene de papa wi abadwa so dofo koko no eye yade bonne pa na adura we ni betumi atu ase ameton na mede amamu na anwumiri 3 koko capsules koko masa ye koko linaka badani ye ba misti ye ba apidak ye benya bi atɔ na ye de atu ye koko enso ase 0546 107 107 0546 107 107 orofo ye ko na ye kosompa chede omafo dodo no a enna sompa chede no oboa ye afibia Trawa Media Company ye ba ye no Kumase Mountain so asantemam ha omo enyi ye totwene da bia da wa bra afia so na ye koma ema kunafo entoma kata omo dagya so enkoda omo mama papa wu ajo omo nyanka no ye koma omo paboa ne ntade ahye ne ama omo mu anwa ti tomato suo ene makani ade no omo so atumi adidi agu omo afuru so no masere orofo amafo dodo no a na abaye so mpa kyede ne mfa so omo ate no enya asem keto akura sika fam pade a momo number no 0598559802 0598559802 edi emeba Trawa Media ana Blessed Foster eno ene edin ebeba ntorofo now so what faso pa human of faith was the Lord is our victorious banner echran kwa na dantemo memene da second annual national conference no koso enya asem keto akura wodofo wiye bremohini ni adazo woni women of faith o maka manchirim na se de Nyankopon siti o musufre na ano den pa ni nyina ne se onya yafunu enwo ba annual conference okwa Nyankopon ebedoma boa na so atumi aturi ba wate akasamafo abadwumadie General Moses Osei prophet pa omo ni akasamafo no minister Abije nunto ebehye krupo twedi aponyamye ni monyam saa na minister Audrey Japan oroso ede enyumto ba behye Nyankopon ani monyam PSC Esther ene abna ponsa omo so beba betonyom apagya krupo twedi apon ani monyam na damemne da 8 November memne da anopa no so pe yenko na yenko Women of Faith annual second annual conference no eho ena ye ko ni akwakwakwaji yema ni age adum achede enso ne nyoma ekeka ho nyina orofo dwumadie be ko so e Kwame Nkrumah suapon ni mu School of Business auditorium ho block D eho ena dwumadie we e be ko so orofo bre na Nyankopon be nyame na ne maso aye ne ma so for reko heba Mr. edi atwagu pa na omafo dodo no a edi so for reko heba Mr. no ho dance ze ebeboa amanyoma konkan pa reko heba Mr. no sisi yo ya koko no edi unya pressure low high
me vitality bema onka jankase immune booster dropper ene record heba Mr. Odofo ye konye kotobi ni fa ni adwuma na enko emo fa ko benya biato e Fred Menseba e wo kewu time FM wo boase free FM wo tachiman boga one of God pharmacy benya biato ho promise heba enso e wo dum ye koi na ye koto record heba Mr. ni bi e betumi akon aboa ye na tu yade amebobo so no na so watumi enya ahonto afri yadiem 0248672271 0248672271 e rekon eba Mr. one of ababa wo bia ye frɛ no Angela Abrefi wodi mfinsia edu emienu na baba wei e wo kaswa kakraba down kodai afrifie 22nd September ton anopa no wotwempa mu na kodai afrifie orofo kodano na TV no so abre hopa ehe na wokọ kakaye Angela baby a wo bia wote enka bia no na wahwe se obapin na wode abafi orofo ababa we wonye tuntum no so onye kokọ yadantem chocolate ya there's a fair incomprehension orofo yenkonye kopa Angela kira kwa wate se uhu ababa we ya post station bia ben bia no fa ne koho nye sa so number ya me de betu dwai no afre na wakoya moa sanse mo ankasa enu ameka ho asemi ezeke nek ye hu Angela dadada 0249 499 269 0249 499 269 and 0244 569 098 0244 569 098 na yempe Angela echira kwan ebeya se aboa ponche be yira udwan be yira kokko be yira na nipa so yira ya na asefepa Novigi Studios efrew Novigi Semenka nchira wo se he oba na hwe ya you know ani da ho pa sa na mfonyini so ani da ho eno ti apoto nya badi nturu nyina Novigi obetumi aboa pa enkran no wo as the first Kokoko Street ni mo ho pe eno wo ye frɛ Novigi Studios e wo 0574 715 778 0574 715 778 the Novigi Studios and American for Apostle Dr. Megashi wono eneda Megashi heba and spiritual center no na Apostle Dr. Megashi se mekan tro say yare bibrebia de fruit nwa no ekosu na se bia obetwa na yenko emfa ye yade enko dano kama odofo bia de nye bia ni bia debi nye bia ni bia de numbia utimpa wo numbia wono ma bekomotron numbia sabia ku sabia nyado obetumi atibia di odofo eye klobia na make am de ama wono woni fie du ngotwe ntimi nom sa no ba pefo ntumi enom bia enoa ene klobo kana mi betusu ama mo no bi se de anam tae na sese no me mo ntom bo ase me pese mo betwitwa nsa ye kobro nyam ho no me tusu ama mo no bi bia enoa ene club enoti enkane awade no ene awade no sei na akono eya asafufuro ye konye kotie kitima emra sisi a eye kitima kitima no odofo sadie papa we no ni university no tatahwe na ade ba ko ne se wo se Oforisuo momo mra me ntonchia eye kitima kana che memo akwaba bibia bokode ye hia ya che amafo ha ne ha ma adwene Oforisuo na kitima no we ne mesimunya mbotre kitima beba panipa yentie wanwumre aye kitima ya ba center na motie ya nwumre na kitima ya ba center de ye ne ye ba ya be ka kire Ghana fo ani wiasefo nyina se Nyankopon ache yade kese a aye infection yare anu oduro kitima ya ba pada yenya asa pada yi se unya bia se wo HIV se wo infection syphilis ana se wo hepatitis B ana yare bia ya mo bia no unya sa aduro ya ebekum woni nyina wonu aduro na ekum woni nyina ma ho ato enti na kitima ya ba center ye ba ni asa be ka kiro se sa yare we infection yare no yare bia ya de wo enti sa yare we yetime de awo abaya me pa che onfa be mada nanso okọ hospital ye se infection no so yetime de awo be abrante
ono oba wiase infection nti ya dia won Oforisuo the be ma pie ba eketu abi sei kete fa oba ho da wabo brani bia oba Junso an wojunso mu kwa papa bi kura de oba no wono wodi ngira wo miensa o se papa me be ma me timi fa hu da oba ho da wo na de no oba no wo ase eno mo dia wo enya sem ketua aya ho meti sempa de otimi so di wo kakra na ono de yellow spend count obeko doctor kra na doctor ka chen se wo spend no gira asa konkoti ma ni wo yem so a eye yin so a yese ono yensuo ba wo hu ese obosom ba me pa chawo eno na wan hwe ya obetiri obeka chawo ho se o call doctor ama doctor ko tritium Oforisuo edi ka chawo se sa ya lewe doctor na emu kra ye na wonti me triti no ho ma no nko eye moa agise kitima ya ba center I don't know ko triti no wan hwe ya wonim se ya le no ko odi mu sa obeti so be memo je opepepepe Oforisuo obeti oni no obe ma na se odi be ya mema asem no obeti oni be ma na fo aka kitu e bi obi ba be jira no aka chawo se Ghana ha no mo de anase o ye be ma o be onwu ya be ma nwu ba memma wo mu nwu ya mo memma Oforisuo eni mo memma ya nketo